riti treba još jedan pravac. Vozačko umijeće po ovim prašnjavim putovima pokazuje se presudnim. وعليكم السلام. عليكم. Čedoraj. Teşekkür. Za. Nego čedoraj to ja grodom vodo ne ja mi čekunom. Evet, neće reći, bravo. Kdo me raji mu tamo? Nema nusele. Imaš ti buba. Mog. Mala biti da ja te čekunom. Šumolaš vam najest? Sve neškovan. Gotovo ti, jel vrijedu iza ne? 1200 kuna. Gotovo ti. Sve to jalo, može. Ima vamo. Okej. Maršiš! Evo ti dobro. Za sad sve je mirno. Tek pokoji pastir u jurnjavi za stadom remeti pustinjsko žutilo. I oni znaju da se od naših vojnika nikad ne odlazi praznih ruku. Put vodi prema isušenom riječnom koritu. Nedaleko od tog mjesta završava njihova zona odgovornosti. Današnja ophodnja je pri kraju. Vojnici se vraćaju u sigurnost kampa, na zasluženi odmor, fizički i duhovni. Da s pomoću Boga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i ispovijedamo se. Bogu svemogućem i vama braćo, da sagriješi prvom nogom, mišlju, riječju, djelom. Blagoslovi vas je mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Ajde novinarke, Anite.